салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба нашри навбатии барнома ахбори озодӣ. дар 15 дақиқаи дигар шуморо бо навгониҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. имрӯз 31 май ин мавзӯъҳоро дорем. занги охирин ҳам дигар вуҷуд надорад, вале ҷинояткорӣ дар поёни соли таҳсил дар миёни хонандагони мактабҳо аз байн нарафт. вақти хониш омадан ва синфи як даромадан то занг бебахшед то занги охирин ҳамин ҳаст. додгоҳ собиқ президенти амрикоро дар сохтакории санадҳо ва дигар ҷиноятҳо гунаҳгор донист. Доналд Трамп айбномаро қабул надорад. ман як марди бисёр бегуноҳам. ва чӣ гапро чӣ шуд? ширкати Тисел ваъда додааст ки ба зудӣ навсозии замимаи маъруфи суҳбатҳои арзони телефонӣ такмил хоҳад шуд. ба зидди як хонандаи мактаб аз ноҳияи Ёвон барои бо корд захмӣ кардани ҳамсолаш парвандаи ҷиноӣ кушоданд. мақомот аз ӯ ном намебаранд. пештар баъзе аз манобеи Радиои Озодӣ гуфта буданд ки падари навраси масъули ҳамла ва падари навраси ҷабрдида дар яке аз муассисаҳои ноҳияи Ёвон кор мекунанд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 30 май дар ислоҳие гуфт ин навраси 15-сола ба авбошӣ бо истифода аз силоҳ муттаҳам аст. тибқи қонун ба ӯ аз 5 то 7 сол зиндон таҳдид мекунад. ҳодиса рӯзи 25 май рӯй дод ва ба дунболи он Гулшан Бобизода мудири маорифи ноҳияи Ёвонро аз мақомаш барканор карданд. дар гузашта борҳо дар охири соли хонӣ ҳар гуна маъракаҳои шабеҳи занги охир ва ҷамоматҳои серхароҷоту гоҳо миёни хонандагон занозанӣ сурат мегирифт. бо таваҷҷӯҳ ба ин масъулони низоми маориф занги охиронро манъ карданд. тавре аз гузориши ҳамкорам Барод Юсуфӣ бармеояд, имсол низ даҳҳо ҳазор хатмкунандаи мактабҳои Тоҷикистон охирин рӯзи таҳсили худро хомӯшона гузаронданд. охирин рӯзи таҳсили Самира Мусамирова, хатмкунандаи мактаби рақами 1 шаҳри Душанбе, мисли ҳамаи рӯзҳои дигар муқаррарӣ гузашт. ҳарчанд дар хурдсолиаш дида буд ки дар ин рӯзи занги охирин ё ҷашни камолот хатмкунандагон бо чӣ шӯру шавқи онро ид мекарданд. ба фикри ӯ бисёриҳо ки дар гузашта шоҳиди чунин ҷашн буданд, бозгашти онро орзу доранд. бале мехостем ки занги охирин баргардад, ҷашн гирем, барои он ки ин дар вай дар хотира монад, хотираи ҳамаи мо монад. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон занги камолот барои хатмкунандаҳои синфи 9 ва 11 мактабҳои миёнаро соли 2016 расман манъ кард. гуфта мешавад, ин қарор дар заминаи қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ гирифта шудааст. на он вақт ва на баъдан аз омӯзгорон, падару модарон ва худи хатмкунандагон пурсида нашуд ки чӣ назар доранд. имрӯз бархе аз онҳо чунин ҷашнро муҳим медонанд. ҳатман ба таври ҳатмӣ баргардондан дар кор, чунки ана ҳамин занги аввалину занги охирин ба дар ҳамин мафкураи ҳар як ҷавон то охир меистад. ина дар майдаи сари ман аз вақти хониш омадан ба синфи як даромадан то занг бебахшед то занги охирин ҳамин ҳаст. ман фикр мекунам ки ман фалон сол ба мактаб омадам ва фалон сол онро тамом кардам. ин аз як ҷиҳат ҳавасмандии худи ҳамун наврасо ҳамун ҷавоно зиёд мешавад, дар хотирҳошон қайд мекунанд. ина аммо бархе дигар зидди баргузор кардани чунин иду маросиманд ва мегӯянд он бедалел манъ нашудааст. дар замоне ки мо мактабро хатм кардем, дар ҳақиқат ҳам занги охирин гуфтани як вожа, як фаҳмиш, як дарк вуҷуд дошт. мо инро қайд мекардем, аммо бояд қайд намоям ки ҳар чизе ки давлат, масалан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, давлат, парлумони ҷумҳурӣ масалан манъ мекунад ё ки тавсия метиҳад ки баргузор карда нашавад, мо ҳатман ва ҳатман бояд риоя кунем, чун ин чизҳо бо истилоҳ спонтанна намешавад. яъне таҳлилҳо мегзаронанд, сабабҳояшро меомӯзанд, хоб баъд ба хулоса мебиёянд ва ин як нафар масалан дар ин масъала кор намекунад. гурӯҳи масалан мутафаккирон ҳастанд, донишмандон ҳастанд ки ба ин хулоса мебиёянд. модоме ки агар кишвари мо манъ карда бошад, албатта мо қабул дорем, дастгирӣ мекунем. кай вақте ки занги охирон мегузаронданд, бисёр корҳои ҷиноятӣ мешуданд. бисёр корҳои ҷиноятӣ мешуданд. хонандагон мерафтанд то шаба, қоидаҳои ҳаракати роҳ чӣ мекарданд, вайрон мекарданд. дар ресторанҳо, дар тарабхонаҳо то шаб баъзе мешуд ки машруботи спиртиро менӯшиданд. хушбахтона он аст ки
ҳозир ҳамин занги охирон дар ҳамин давра гузаронда намешавад. таҷлили бошукӯҳ аз занги охирин дар мактабҳои тоҷикистон бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз хараҷоти зиёдатӣ ва риояи талаботи қонуни танзими ҷашну маросим соли 2007 бо фармони вазири вақти маориф Абдуҷаббор Раҳмонов манъ шуда буд. Аммо то соли 2016 мактабҳо имкон доштанд бо хатмкунандаҳои худ дар як ҷамъомади калон дар саҳни мактаб бо ширкати ҳамаи хонандаҳо худоҳофизӣ кунанд. дар ин маросими 45-дақиқаӣ шеъру сурхонӣ ҳам мешуд ва бо вуҷуди таъкиди вазири маориф бархе аз хонандаҳо баъд аз хатми мактаб ва супурдани имтиҳонот шабнишиниҳои пинҳонӣ меёростанд. баъдан ҳамаи ин низ мамнӯъ эълон шуд. имсол мактабҳои тоҷикистонро наздики 103 000 ҷавон хатм мекунанд бе ягон маросиму ид ва бештар бо изтироби интихоби роҳи ояндаи зиндагии худ. бинандагони азиз, ҳамон гуна ки дар гузориши ҳамкорам Бароид Юсуфӣ аз душанбе дидем, бо гузашти чанд сол то ҳанӯз назари волидайни хонандагон ва худи муассилин дар бораи манъи занги охир дар макотиби Тоҷикистон яксон нест. агар шумо низ азизон дар ин бора гуфтание доред, метавонед зери ҳамин барнома нависед. вакилони мардумӣ дар Русия бори дигар мавзӯи манъи кори муҳоҷиронро дар бахши мусофиркашонӣ матраҳ карданд. ин дар ҳолест ки то имрӯз бе ин ҳам дар чанд минтақаи Русия муҳоҷиронеро ки бо патент фаъолият доранд аз ҳаққи рондани таксӣ маҳрум намуданд. масъулони хадамоти таксӣ мегӯянд чунин иқдом нархи роҳгироро баланд кард, зеро тибқи оморҳо тақрибан нисфи ронандагони нақлиёти мусофирбару боркашонӣ дар Русияро муҳоҷирон ташкил медоданд. хиромон бақозода бо тафсилоти бештар. вакили думаи давлатии Русия ба ҷонибдорӣ аз манъи кори муҳоҷирон дар таксӣ баромад кардааст. ба гуфтаи Дмитрий Гусев, ба ин кор танҳо бояд муҳоҷироне иҷозат дода шаванд, ки аз кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои иқтисодии Авросиё омаданд. ин изҳорот аз забони вакил дар анҷумани таксии замонавӣ садо дод. ба қавли вакили мардумӣ, Русия танҳо бояд ба вуруди он муҳоҷироне роҳ диҳад, ки воқеан зарур ҳастанд. онҳо бояд аз рӯи шартнома ба кор қабул шуда, дар сурати ба поён расидани муҳлати қарордод Русияро тарк кунанд. дар масъалаи ширкатҳои таксӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ, мо бо он шаҳрвандоне ки аз кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои иқтисодии Авроосиё кор мекунанд, чизеро иваз карда наметавонем, аммо қатъиян муқобили кори муҳоҷирон аз давлатҳои дигар ҳастем. мо ба решаи худамон теша мезанем. соли гузашта зиёда аз 2.5 миллион нафар ба кишвар барои кор омаданд. ҳамагӣ 600 000 кас патент гирифтааст. боқимонда куҷо шуданд? онҳо зери ниқоби муҳоҷирони корӣ омаданд. инфрасохтори моро истифода мебаранд, аз ҳисоби мо зиндагӣ мекунанд, оилаҳояшонро меоранд. ин нодуруст аст. дар ҳамин ҳол нашрияи European Asian News аз қавли Ирина Зарипова, раиси шӯрои ҷамъияти рушди таксӣ навиштааст, даҳо ҳазор ронандаи таксӣ дар Русия корро тарк карданд. интизор меравад, ки дар Русия таърифаи нақлиёти мусофирбар баланд равад. дар ҳамин анҷумани таксии замонавӣ Зарипова гуфт, аллакай дар моҳи июн қимати таксӣ боло мешавад. нархҳо бо сабаби рафтани ронандагон гарон мешаванд. тақрибан 100 000 нафар аз сабаби ҷанг аз кор рафтанд. таърифаҳо соли 2 бор дар соли нав ва моҳи июн баланд мераванд. чаро? чунки тобистон ронандагон ба сохтмонҳо мераванд, бар илова мавсими гирифтани рухсатиҳост. ронандагон аз пайи корҳои хусусияшон мешаванд. аз ин пештар раиси иттифоқи ронандагони таксиҳои Москав Николай Кодолов гуфт, ки дар пойтахт нисфи ронандагони таксӣ шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказӣ мебошанд. вай гуфт, хуруҷи муҳоҷирон аз кишвар боиси боло рафтани нархи нақлиёти ҷамъиятӣ мешавад.
برنامه اخباری آزادی را ادامه میدیم. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در آمریکا شد که او را به جنایت گناهکار دانستند. روز پنجشنبه هیئت حکامان دادگاه نیویورک دونالد ترامپ را به ساختارکاری سندها برای پنهان کردن پول حق سکوت به ستاره فیلم‌های پورنوگرافی استورمی دانیلز گناهکار دانست. به گفته مفتشان سال 2016 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ به استورمی دانیلز پول داده است تا درباره رابطه شان به کسی چیزی نگوید. همکارم کای مرسیت تا گزارش میدهد. این یک شرمندگی است میگوید دونالد ترامپ که روز 30 می دادگاه او را در پرونده پرداخت حق سکوت به استورمی دانیلز گناهکار دانست. من یک مرد بسیار بیگناهم. دادگاه گفت که رئیس جمهوری سابق در آستانه انتخابات سال 2016 هم به ستاره فیلم‌های پورنوگرافی پول داده است تا از رابطه جنسی که با او داشت گپ نزند. برای پنهان داشتن پرداخت حق سکوت سندها را ساخته‌کاری کرده است. حکم دادگاه امریکا را قبل از انتخابات پرزیدنتی روز 5 نوامبر در یک وضع غیر قابل پیش بینی قرار داد. ترامپ اندک پس از صدور حکم گفت که هر گونه قانون شکنی را رد می کند و افزود که از حکم دادگاه شکایت می برد. دونالد ترامپ به 4 سال زندان روبروست، اگرچه شخصان دیگر با عین قانون شکنی ها حکم کوتاه‌تر گرفتند یا جریمه بزرگ سپرده و یا به زندان شرطی محکوم شدند. در صورت زندانی شدن هم او حق دارد که معرکه انتخاباتی پیش برد و یا در صورت پیروزی سوگند یاد کند. الین کامارک تحلیلگر سیاسی از پژوهشگاه بروکینگ آمریکا میگوید من همیشه فکر میکردم که این محاکمه بیشترین آسیب را به او میرساند، هرچند که مسائل حقوقی اینجا مهم نیست، اما آسیب بیشتر به او از نظر شخصیت میرسد. کاملا واضح است که زمان همسرش با طفل نوزاد در خانه بود او با این زن رابطه داشته است. دادستان سابق و حقوقدان رابرت مینز میگوید حکم دادگاه پایه‌های امریکا را همچون یک کشور لرزاند. به نظر من او را برای مدت زندانی میکنند و فکر میکنم بسیار کوتاه. این یک جزای رمزی میشود نه تنبیه. اما اگر حکم زندان شرطی بگیرد بسیار تعجب آور خواهد بود. حکم دونالد ترامپ را روز 11 ایول اعلان میکنند. پرونده مذکور یکی از سبکترین ها برای دونالد ترامپ است که به 3 جنایت دیگر هم متهم می شود و این یک محاکمه بود که قبل از انتخابات صورت گرفت. بقیه بنابر مقررات حقوقی به تأخیر افتادند. چند روز اخیر کاربران رادیو زودی از پیش آمدن مشکلات در استفاده ضمیمه موبیلی چیکاپ شکایت میکنند. این برنامه را که از جانب شرکت موبیلی تسل راه اندازی شده است، اساساً مؤجران کاری و آنهایی که بیرون از تاجیکستان هستند برای انجام دادن زنگ‌های صدایی، ویدیویی و تماس با تلفن‌های موبیلی و خانگی با نرخ نسبتاً ارزان‌تر استفاده میبرند. یک همصحبت رادیو زودی از شرکت تسل گفت حالا در شرکت نصب و وصل تجهیزات جدید و سرور یا خود مخزن اطلاع، خطای نخ اپتیکی و تکمیل یا خود اپتیمیزاسیون برنامه ها ادامه دارد و با احتمال زیاد تا 2 روز دیگر مشکلات برطرف و علاقه دوباره برقرار خواهد شد. و وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبر نوی آن اعتراف کرد. انجمن 18 حزبی در اول ماه می امسال در شهر دوشنبه گذشت. شرکت‌دارانش فعالیت رهبر اینک سابق آن سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش خوانده او را از رئیسی گرفتند. عثمانزاده در انجمن شرکت نداشت، اما دیرتر قرار همحزبان را مطابق آیین‌نامه ندانست. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه روز 31 می در نامه جوابی به درخواست شهباز ابرار گفته است آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان در وزارت عدلیه با تغییر الهه‌ها از نو به قید دولتی گرفته شد. دوستان عزیز، در اینجا برنامه را خلاصه میکنیم. تشکر که ما را تا این دقیقه همراهی نمودید و در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوین ما را پیگیری کنید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری.